Dobar dan i dobrodošli na upoznavanje sa morskim kornjačama svijeta i Bosne i Hercegovine. Morske kornjače su drevne vrste, prisutne su još od vremena dinosaura. Ne može se sa sigurnošću reći kada su se tačno pojavile morske kornjače, dok neki podaci ukazuju na to da se to desilo prije oko 110 miliona godina. Ukupno postoji 7 različitih vrsta morskih kornjača, a to su zelena ili golema želva, karetna želva, kempijeva želva, glavata želva, pacifička maslinasta želva, ranoleđa želva i sedmopruga usminjača. Svih 7 vrsta je svrstano u 2 porodice, a također možete se upoznati sa naučnim, odnosno latinskim, kao i sa engleskim nazivima vrsta. Za razliku od nekih životinja sa oklopom, kornjače ne mogu potpuno napustiti svoju kućicu, dok morske kornjače, za razliku od kopnenih, ne mogu uvući svoju glavu i peraje u oklop. Zbog ove nemogućnosti, one su ranjivije na grabežljivce i druge prijetnje, poput zapletanja u morski otpad. Iako variraju kod različitih vrsta morskih kornjača, temperature ispod 29 stepeni Celzijusa uglavnom dovode do razvijanja mužjaka iz jaja, dok temperature iznad navedene vrijednosti kao rezultat daju izvaljivanje više ženki iz ljudske jajeta. Zbog klimatskih promjena, ovo je jedan od razloga zašto je opstanak morskih kornjača ugrožen na globalnom nivou. Pa tako, na primjer, povećane temperature uslijed klimatskih promjena na sjevernom području velikog koralnog grebena u Australiji dovode do produkcije samo ženki zelene morske kornjače, dok su mužjaci brojčano nadmašeni. Bez mužjaka, budućnost ove vrste i sposobnost razmnožavanja je ugrožena. Jeste li znali da zelena morska kornjača nije dobila ime po boji svoga oklopa, tijela ili očiju, što bi bilo za očekivati, već po zelenoj boji masnih naslaga oko njenih unutrašnjih organa? Naučnici smatraju da je zelena boja masnih naslaga rezultat njihove ishrane, naime omiljena hrana zelene morske kornjače su morske alge i morska trava. Najveća živuća morska kornjača je sedmopruga usminjača. Može težiti između 250 i 900 kg i dosegnuti dužinu i do 2,5 metra. Razlikuje se od ostalih morskih kornjača po nedostatku tvrdog oklopa. Ove se kornjače hrane gotovo isključivo meduzama, a unutar grla imaju bodlje koje su okrenute prema natrag i koje imaju ulogu da sprječavaju bijeg uhvaćenog plijena. Sedmopruga usminjača se povremeno pojavljuje i u bosansko-hercegovačkom dijelu Malostonskog zaliva, to jeste u Neumu. Pored nje, povremeno se može pojaviti i glavata želva, koja je najčešća vrsta u Sredozemnom i Jadranskom moru. Populacija koja naseljava Jadransko more je dio populacije koja se razmnožava u Grčkoj. Karetna želva je poznata po oklopu koji može biti dugačak do gotovo 1 metra. Odrasle jedinke teže oko 80 kg u prosjeku, a najteža ikada uhvaćena je imala čak 127 kg. Zbog konzumiranja otrovnih žarnjaka, meso kornjače može biti otrovno. Kempijeva želva je karnivorna vrsta koja se hrani uglavnom rakovima. Najveća gnjezdilišta su u Meksiku. Pacifička maslinasta želva je jedna od najneistraženijih vrsta. Smatra se da je vjerovatno u pitanju herbivorna vrsta. Ranoleđa želva je endemska vrsta pješčanih plaža i plitke obalne vode australijskog kontinenta. Kako i sam naziv govori, ova vrsta ima spljošten ili niži oklop u odnosu na ostale morske kornjače. Morske kornjače su jedna od najugroženijih skupina na svijetu i sve vrste su uvrštene na IUCN-ovu crvenu listu i to: kempijeva želva i karetna želva su kritično ugrožene, zelena želva je ugrožena, glavata želva, sedmopruga usminjača i pacifička maslinasta želva su rizične, dok status očuvanja ranoleđe želve nije jasan zbog nedostatka podataka. Svjetski dan morskih kornjača se obilježava 16. juna iz razloga što je na taj dan rođen začetnik istraživanja na morskim kornjačama i njihove zaštite. To bi bilo sve za ovaj put. Hvala na pažnji!